Whakulo aku yo ia mamalu Samoa i lau whakasapsaunga le ngia whiawhi. Kau kalkongu o sa mawhainka mamalu le o kaurangi ia o le angu muaku whakingi o kausala. Wa Samoa lawa ia o mga oko, mga kofi ai maise o mamalu. Kau kalkongu le ngia whiawhi e ai nei lava se ioka e whapopo pe ko ese. E a mātou leo o i paia o i kāwhakolu o le mālo Samoa. E ia whālea ngu, wa ia whakara le nei. E ai mai se fo i o mo paia wha mālo. Ai kalkongo le awa ia se leo vai vai. Ai mai se kuranga pe o mai ai ngia whiawhi. Whaleo ai, sa māku kala e whai misui. O le whionga le mai kai pāmia, le whionga i a whiame Naomi, ma ka awha whamu nā munu le lua. Ai le ngaka ilea, kiua sunga e le sui pāmia, whionga i Saolini, whionga i a kuala tomi whasiru. Ma malu ka pingeka, o li ma kumaka i mi ska ia o malu na leo le malo le o ngai ai le fionga le ao malo na na fionga le ao malu ia le fionga ia pui mo le fango vale ko a sala wi lua malanga masio e ngaka fo lea ia me swafa ia le sui o fomo su kofia ia malon faltua. Sua fam simsili li ma ka fam sino ma lo fisher fam sino. E ngaka fo lea ia le fom fkalai o sui fom fkalai ma lo malo pa meni o Samoa. Ia ma kupu mo mai fai pule filfilia. A wale mo ka Samoa. Whapai e foi le whionga e le kaikai le kuangai. Sunga kuila epa, sai lele mo ke ngoi. Ia e le ngaka foi lea le sui kika. Whionga i ala wofu folu toi. Ia marmamalu o le kuangai. Ioma bai mo. Me foi kula fiafi. Ia lava o mawhapai aku. I le kāpuainga ka i whia, le ngofo a preskeri, ma le ngofo a kai whomo. Ai le ngaka fo lea, ka i ma whaulunga o e ka le sia whia ke i sianga i Samoa. Ia pa ia lea wala a whaingalo ki kofi, a lea kua i so se whaka whaikaurana. O loo whaamukia ngiangi, i paia inga ma la whanga whia o Samoa mātu i whafo, ia awase mangia o Samoa. Mako kalkongu pea o whaiaku. O le kui whau o Samoa. Mako kalkongu lava maua unga maunga, makanu kumuku le wao, o iloa kama mainga, o ainga foi kama. E maua lunga foi le langi, o iloa le lei wheku o whaurama. Lo loko sami o iloa peninga tokele ma bakarua. Kia e ki ngange foi. Kolo foi kawinga o le akumu. Ia Samoae, o le ngeia fiafi, o vela o ngaka whakawaa e whai mosui o le malo o Samoa i o makulanga pe o nga whaalupeinga. Mori aku la mako nganga whaafakai ma le whamalo. Wao kalkongu e leo ko se lilo ia Samoa i le whamoe o aso e lua pe o ngai ai le aso angafi. Se ia tau nuu mai te po e le ele o le so. I le ngā luenga whika, ma le ngā luenga sa whiangai, ma le kako malo. E ala i le pui o le koviki skuiwa. Ia lea o whamai aina, kau te whainga i aso e lua. Ia ino kako kari kumunga.
o le whamoemoe o ke nguu o le la au lea o le soifua. Ka umong kako whia se ngā luenga, o kako whapeange lea, loko ngangae i o whamangu aku le li. O mea whoi wa i kongu ia ke aku, i o whamangu aku lo ni suafu pa ia. Kali kongo le i o whiafi, iai kulanga yao nga whaleo, iai le whaafakai e malo. Whaafakai le lofa ma le ana leo le ka pausiri le langi. O le ngei o kau muia le whaamomoe, wa e muia me uma, i lo ngā lofa. Sa kitalo ma whai kausanga le kako wa mungu, i nga ia ka mungu muia fuafua ma uma. E ala e le pui pui pui. O le pui pui ngā Samoa, ia inga ia aua me i o mai le whamaka, o le koviki suiwa. E mangatu o le au kingi pa o le uku, e pei o le whaiwai kapalenga, ua kingo foi, le soifua i nga ua ko i kua a korima. E sanga mi i ai le kua i mea umanapa. Whaafikai a wonga kofi a le kua, ka yo e kalesia i so se muku ma so se la fanga. Lo ko mo inga mangu a wasa moa ma ka ya. Fa kel i lo ko la mo sua i le nga luenga fika. Ma ko mai ka winga kele nisi o e kalesia sa ka mfai ka ave ma fa fo inga nisi o fa mo e ka ua i le dua aso ko ngate. Pei o ngai ang kafi maleso, pei ka wa usika ia lava le whamoemoe o ka kumalo i nga ia whakingo nei ngā luenga i aso i ua. Le mopoli a kuai no kou whamamalu, no kou sairi malo, ma no kou ngā luenga, ua kumai o kou kau au, kou kai o e kārisia, e mai se lau whaingaremu kofi so se whaka whaikauranga i so se muku ma so se la whanga. Pa lo whaafikai kere moro ko ngā luenga, i kūlanga i pei o ngai le langolo inga, o le whamoemoe, o le kato kumu o pei o mafufu inga. Pa kou ke le whangalo inga, le sao ka ua o li imu whaipule, ai mai se muku ma la whanga o Samoa. Le ngā luenga whika, a sui o muku, ma sui o ki ngāmu ka mai ka i le kau whaamapo o inga. O nguu ma la whanga i ngā ia whakari mai, ia e mai se fo i le ngofo saungi, a wāle o aku, o le au whai ngā luenga kofi, a le kako mā loa i so se paena, i kūlanga e pei o ngā whakingo ai, mā loa whaafikai le ko wha, mā ko aia lo ko ulangolango mā losi, wa mā ko kerkongo, a se moa ma le langolango a limu whaipule, i le ko wha ma le whakaukanga, a wā kūlenga nguu ma la whanga e le ai se mea mātou ke mwhaia. Ia i leo mātou ke kungunga, mo moli aku la mātou mana whaafikai. Wha malo le loko malo, wha malo le se i malo. Le au wakau ai o le nge vai kau, i lo kako ngā lue whakasi. Mātou ke kongu lea, i o whamongia lea kua e pūlenga li mo whai pūle i so se nguu ma so se la whanga. A wā o kou kiu ke whai, ia e maise le kau kuinga o nguu ma aina, e kāresia, ia e whasiri le kako maro pe o mai ai le ngei mai kau. E le whangalo inga, le mako whaafikai whaakoa, i le au whai pisikisi. Au whai pisikisi umo Samoa. Mako karikongu e kalinga kā, i loko whinangalo, inga ia kapungia pisikisi uma. I le dua aso pe o ngai ea ngafi ma le so. Peka, o mako mai kawinga, lo kou langolango ma losi, i ngei fuafuanga kako malo. O kou osi kaulanga whakasi ma kako malo, i kulanga pe o ngai ai whika ma whainka. Le ala lea, o mako aia, lo kou langolango sua ma losi, i kulanga pe o ngai ai kako sa pe o whaia le uaso. Mako kalkongu e le whai mofie, i loko mai kau, e a foi sa iai nisi o ka sanga saku i mai, i ngā ia fuafua, se kaimi ma le aso,
ia awalava le whaafoinga o ko pisi peka. O le mawhailawa o ka fia le malo e maise komiki whaapikoa. O loo fuafuinga ma puipuia le file bua Samoa. Le lava o whakaungu fuafuinga uma. Mako kalkom e kuwa moa e iei premio le kua a wā ko pisi a wā ka mawaiinga o le kāko. A le moriaku maka whafkaikeni whamalo i lo ko whamaku mai. Ia maise le loka inga o pisi makapungia ia inga ia mwhai o mawhakaungu fuafuinga uma. Le mako whafkaiaku ai ma whamalo i kula uma ia pei o mai ai ia kako maruenga whaiwhakasi. Le whamaloinga, le whawhikai a ko kofi whaipula i kumaro. I loko ngā ruenga whai le whamapopoinga i kumaro i kūranga o kako ngā ruenga pe ngā iaia ngā ngawhi ma le so. Whamalo ia ko whionga i whaipule ia e le kausien waku. O le nganga pe o kako wheloa i ma kako kalamoa ma whasoa. Ia kako whesoaswangi ma kūwhakasi. Ia wase manguia o Samoa e ala i le puipuia. E lei lava le puipuia i lo le konfikia. Kau konfiki ulanga o whakoe moenga ia pe ao o mai whainta. Ia le mangaku e le whamaloinga le whawhakai whakoa. Whawhakai whakoa i le komiki whiwhilia pe o kofia mai ngā kausanga. A baka mai lava lua wheskuiwa, se i o mai ni kaimi, ma lo whawhakai. I o ngai te whongo i ka mai kai pāmia, ia mai se kulanga kofi, ma whaurulunga o le malo, i makanga wenga ese. Lea lava o ka ngu, fuafuanga uma, o ngā loko ka mwhai a pui Samoa. Lea mōni a koe whawhakai al malo, i kulanga pe o ngai ai ka ko komiti o whaalawe kupu whafosei. Ia mai se lava le whaamoe koe pe o ngai ai ngei ase rua ma le kau whaamaike i mere lei o wana puipuinga o se o kako o kumu. Vea ia kei kaimi e momori alo i a koe le whaafkai al maro i makana renga uma o le maro. Mako wa ai makalkongu le ai seisi le i aiso sao kau. E kusa o le ngā ruenga a baka mai an gafi se i o mai le so. Ka ngā ruenga umal malo sa wa ia loko ngā rue fia loko kaupaki. I whaurulunga e baise le whaamainga o kou sama awala ko kakale i le whaapingoinga o le whaakoe. Ese māngai o marmaka mo fia le whaai i se malo e ngā rue whakasi o ngata. Le mbori e koe le mako whamalo i kūranga uma. I makana ruenga o whaurulunga i CEO ma e CEO ma la kou whiko i kongu e purenga. Ia e maise lawa kūranga e pe o ngai ai ase rua o ngata. Malo whawhakai. Malo, kaukua malo. E ngata i lea pa ala kuma oki. Baka ngō fia me oka. I la po ngā ruenga, whai whakasi, uku whakasi, ka ko lima whakasi, kua mai ka wingai, kūlanga e pe o ngai ai. E le whangaloinga, le mako ai, le ngā ruenga ma malu, al malu al malo, i so se vaenga. I ka fia o alkere, ma le pui o le file pu, ma le sama le pu. Ia mako ke kongu foi. Ese whainka, ma le whikara ngā ruenga sa whengai ma malo malo, mōri aku le whawhakai. Sui komsinga, o leo ia e masifo ia ulenga, ia mōri aku le mako whamalo ma le whawhakai. O mako mai kawinga le mako mo fie, o aso lua, i la ko puipuinga le ngaka fo i lea, al whasosoinga malo le malo a waka ko jimsinga waku i kua po ausa, o aku kua i nuku ma la whanga, ai baise whafo ingal kako kui, ma lo whawhakai mo me uma. Ma ko ke whamalo whawhakai i pikola au ma whakiko. Sa kako ngā pakia whakasi, ai baise mo ia, ngā inga saukia, ma ko ke kongu, ua peo o whaiaku, o kou mamalu, o kou purenga, ali i maka maka pule, o maka ngā ruenga ese.
ai mai se o paala ku mo oki o ka malo ia o whaikikia pili o le rofa ia singa pele uku lea whamaloha. Mā ko kongu lea, mā lo whaafikai. E le kau senu aku lo kau kakua, ai mā ko ke whaleo le ngā whaafikai ma le ngā whiwhia, e mā ka mo whio le kā ko ngā lue whakasi. Ia e kai kongunga, le ai se mā whakanga i fo i se whaiwai asa ma sama mā mau. Mā ko ke whaamaru aku Samoa, i le sori pale o e sa, i so se ngu mo so le la, so se la whaka. Ai mā ko ke whaamaru aku o le ase ku mo se anga lau whainga rega kofi pe o mai ai le so mā ngafi. E ai lawa seisi e ku mau so mā losi so mā akokoa. I ai le upu le kumu e poko lava le kaukai, ia ai pisi lava le sami, i on whaipa. A whai wa iai se pēr ua whare kong, i se kū, ma se nganganga, ma se anga. Wale au whai ngā ruenga pe o mo aku i kua i nuku ma la whanga ma ainga, ma ko ke wha ma lua. E leo i le ka ngā ruenga soi fu ma la roinga, po le komiki fohi, ia po le ma lo, ia e maise au whai ngā ruenga ni le lei. Ia na leo le ma ko wha ma lua, ko angi me o kule mai, ia malu awe whare. Ia whamangaro le au whai ngā ruenga pei o ngā whaafoinga kula uma pe a whai o eise pe o whale kongu. E mo mori foi le whakaigere i le ofisa ku kongu o le New York po le komiki o lo puipuia le file mu ma le sama le mua ka kongu pei o mai ai le ofisa mai kawinga mai aso lua le ngā rulue ungo waki i whaafoinga polo kalame, mai lava i kai au, se o lava i ngā po ele le so. Mā ko kongu ia o po whaurulunga o komiki, ia e le kauraulau inga o kou smafa. Ai mā ko kongu, ilo ko ngā ruenga ngā pakia, ma mo ia sautia foi i le malainga, a o ngā ole kou kou inga o kā kua kumu, ma lo kou lo kumu. E ara le whaleo aina mā kou whaafikai, i lau kou komiki whapikoa ia aware pui ngā o Samoa. E ngake lea, e le whamaloinga mo ka ngā ruenga soifua maloinga. I le ngā ruenga whika, sa wa ai ei le kai awa ngā whima le so. I le i ka inga le lima i le wapeau, ka ua poko e le ofisa ku kongu i le kau whaso soinga. O ia mai na au ma ia au. Au wā leo sa whainga wā pui kua i nuku ma la whanga. Ma lo whaafikai lau sunga i pule, ACEO, ia ai maise pulenga o soifua ma lo loinga o lo whiko i kongu i ai le whamoe moe, pei o ngai ai lea sa ngafi ma le so. Ma mako whaperea, o le mako kakaro i le pua, ia whamamuia, lau sunga le, i pulisili, ia e maise makanga renga soifua maroenga po whelau kau si soifua ka li fomai so se kaenga o lo iai le sae o lava i spula ki malei che pi koiki o makanga renga so se kaenga i polungei masala fai ma ka mo fia me uma e body foi whafkai o ngā wsoka inga i le makamaka malai po whelau o sala fai e kupu ai ma ngā solo ai leo whainga ruenga e si lo fia le CEO i le ofisa ku kongu e maise le ofisa ngai o komiki mea umoro kuku maise weki. O le nganga leo lo kau whaingai malo, o le nganga whiwhia, o le nganga whakakai ia e koe whaleo ai i ia kiuke whainka a ua whawhaingo whieinga. I le aisa kara e whaia e le kuinga o ngafi mo le so, o le muka whaioinga le kai kare whomo ma le komiki manu. O le awha leo inga puna na uma a alfa lomo ma le mai kau kua maka mo fie polo kalame. Le kioa ngau le komiki ina e whafoe pulanga o aso rua ina i whaia le kapu inga i aso rua ia o mai ngau inga ia o whaia o mai kere le mai kau le soa ngafi o leo wa kuu i kikia mai o pekomo o se kala whiwhia o le amo moli ako le komiki malu ia le aso a kai ao po le fo pai aso i kulanga o whakombongo foi ngupela
e o mai le so o lo ka fai na ia o mai fa mkalanga e ala i le fa ba popoina inga ia o ngi ba ku se kara se le ka ai sa ko ai le fiafi ma ko ke fa malo a ku fa kai fa mo ia fo le malo inga ia fiafi ko fa na malo longa fa kai kele la mo fa kai le lo fa ia sa ko fa kai ko ku malo so se fa e no sa ko ai mai se tau whaingo lang pa ia lea kua o kou karo ma whakamuia ia mi ia lea kua ngai so se pēr ia monguia sui pānuia o pa whakasi ia monguia fo sui a kumiki ia monguia o kou le miria ia ave kara monguia mo kara le nei au ngi ave kara whare kou monguia le so Mātou tau while, le whia while whawhong mai mo mai si tātou tunupi o lea ua mai au na pa ua sa maanga i le whia i mi star so fu mana roina tō hoi se mtu pāmpala awara whawhong tāpo i mai le tunupu ia o whaiva le pāmia mara kabineta mara whinga ruenga malo whatino na ngā ruenga be o na whai ua i nei whiawhi ia e hoi mātou tari tunupu ia le to yesi se mantu tala fasia tu le o sa rol fe o minista mantu te manatu ia o se la le fo nei fia pa ia lo sa ma fam talanga o nei ia mes fo le fe o me fatun sidia o so fo maloroina ia la usa tom tana se ia e ko sai fo io o tulanga ile na solo no tanto tui ia ele ngato le so nafi ia e whapea fo i male so ia i le whaafonga mai la si utantu tunu ia o lea ua o lea asa no atu le whionga i le fo mai nei i preliminary results ia po a whaamaumaunga o iai mo le taimine nei a iai le whaamaumoe ia ona o le tūlanga e iai vaenga sa whaonga ai ia tātou telefoni ma tātou tablets ia e fo i vaenga sa iai lo i tau i tūlanga e sotainga tau whanei o le pō internet ia ma le fosotai mai tonu i tātou apps o lo whaonga ai le tamanu mo le tupaia ia o sa whaonga ai le manual recording initio sites o tātou tunu pe on silfia le tunu e se lau mon tupu fast food tasis ia tātou au sa ia i se lau sifu tolu tātou au sa nei ia o le tō tele le na o au whangaruenga ma au o le tātou maro sa deploy e whaatino na ruenga ia ia lani sipai ngole tunu sa tau ieilu i tau o le sotai mai e whaonga ai le internet ma le data ia o le ala nga sa whaiei manuscripts e nisi o la tau e ia le whamoe moe ia o le asau nole whionga ni i fomai e tātou preliminary results o tuinga e na nafi ma le so ia ona whaumatu ile sa mātou whaamtalanga ua soa hoi nei aso ia lausa sa korea no whema Kaino ina te telefono malo foi don sai ano le tapo me se tātou o tunu pe na no se fia ia ona nafi foi tau o whaia o kako tau se ngai minstan na se futa se afe fase laui o fitu o escuta se a fase del futuro lo iai se vai totele atu fato a bola o festos e a nisi den tu iai foi la co second dose ma fa complete po fully vaccinated la to mai le suta se a fede fito fe fase la ui bodima ia le na to atu iai dia ai fa fe ma le duo i rato leua whao mai noa tu i lua i la sora nafi. O nei, lea so, o whetau a whai o a koutu i ngā mana whatino, e wanu a whewhitu sifu. Mai lea wanu a whewhitu sifu, e wha whewhitu se lau tau sifu tau. I lato whetau a tu i eidea. I a tu lona lua, tau lua whe, tau se lau tau fitu. Na ina ma wa ai le yo le ma wa tutte le ale fatto a se furu wa fe on tu le fatto a tu ya le se non era o le ya ai fitu a fe on tu le
complete ia la koutou seselua ia sone ia lua ia le faitau ua fai atua taluga matamai tatou mass campaign ia aperila ia ua se lau tolu afe fitu se lau fitu tasi ia le awhai o i latou uma ua fai ona faitui nonoa a whapasene la e tatou eligible population o iwa suto pasene ia i latou ua mawhai ona atoa tui e lua whapopo i masone e lua o 5 sukuono afe varu se lau ma le lua ia whapasene lau 5 sukuono o Presidente ni 5% o tangata ni tau na whaitui lea ua mai atui e lua o le Ba'aila iai ke lea le sosoani a tātou. A iwo I lea dia lia. So tire o tātou o tutu o le ai. Pe I whatala le amatanga mai. Le ana le whene furni le te le. A whikai le se furubu a whene whatoa o a le tui. O se nungura te le fua I lima sine te le tutu di tātou. Ile surveillance of neo adverse effects from implementation. Ile ia lava se case with farma wila mai o putia mai e po mai tono for mai farma ni ai po e se action o se ma fo mai tu ia ile ata ni ai de sauna le mu safety of tatu tu e fa nga e ona fala uro mo fo e sono tete fo o tato a fabunga ia fabunga a mata sa le o te mine e to tele ho ni si vai no tu e le la tu fa ma il sistema o e no communication internet o si o run out of data e le la tu meno ma so tu go se fa mo a to e to na e le vai so te to no wa ta ya o se so no te le fo de no data cleaning e fai e challenges e le tau ia fai no information ya me le o lo tu fa ma lo tu fa tu se le spera na ma le ASS ia più vai lo I fanat vai lo a di parte vai lo se va adesso un tollera se tu te sina me e vai ia le mona fifi o le auto intelligent ia le teftu dai fu ia la to wa fio no mo ima le utile pasene ya tangata o faira te dosis mo ia besto fa matarama le a toto le te va vai la te li tipo population vai no ia ni se le information del census le ia ka data de fuara ia tato fa mo bene ya si me a lo so te foto te unis Ja, ua whaafo mai tunu, sa no fo ile fio li forma. Ile a whai a tō tātou tui sa whai ona tui ile aso nei lua. E se furu I wafi, 5 se lau ona fitu. O le utu whatasi tono nambale ia first shots, mo second shots. Se furu I wafi, 5 se lau ona fitu. Mai a nafi tā le palu, le tae au se o mai nei le ono le fiafi. Ia e peon fai atu sa not foi te whatonsi o results mo buange o preliminary results. Ia ele whamoe moe ia e umalona tu I tonu ia manual scripts whatino nei le so. Ia ona maurole le atoanga. Ia mata tononga ia e kolosi le wosku wafi o tatu numbers. Ia pe a whapea e mai ia ona tu tonu ia tātou whamamama ia sa tustusi. La fotue la whasala te tonu hoi ua levale I ne yaso maua la te hoi tu neva le fiafi.
fisili pe isi fia sao Ahora usted, esa ceremonia tape tiene la de ini sibui esa fakta uni dengan dua, misalnya tanpa le tertutup mafala. Isso tu fa momo tu na le va la tu te tu. Ya, mon fafsi dole ay sei ini totile oliare le afa pasenya to be to population to be specific taking me on the way at na la ole le ya afa to say wa ni ya okay no o shaya mata fa pena ay no perfect ile ya fina na ta ya to not Ono i tau fo ina pe on sama tu le sa tanga vai. E ye fo isi i tau e mato mai tau ina na fi. O ai ngala no fo tono no ai le fai no. O la fo i te mai. Ala no fo i tono no. Ya ole a fo i ole fi aula sa ave na. Ole tu i ma. E fa so ko i a ko. Fai no le fai no te mai no. E fa tino ma tu. Ia e se mai rai mafuanga ia kai pe o te tonu fa lotu ia mal te tonu nga fo ile le fa ai i mea lai sau i lunga o pen te fai la social media internet ia e lai o pe fa pena ia ma fo nis ia le fo la fa ma mo teams masa ia fo musu yo no musu te mai ta a o molora fa ile clean up ia mai lo le ia o fa ta tu fa pe o la tau ia o le high risk population la tau nei bea whai tupus whanara mo mai whama ia pale ato e whitutu na ia i se taimi e vaenga ia ona whai ko leo se whautuanga i malo kabineta po le ani sila sang Rata whangaru whingaro te o le tau maua mai nisi o tato yang te whaina nui e se ta se o aro tato tunu i skosi di fiti wa fie ya mo whamai pe whamai. Ia, ole a whamautu mai i se mātou whilo inga ma le whionga i le ofisili o tangaronga rai whawha. Ia pista, ia on whamautu vui leo le maenga lea, le o mautinore le, e ma ua temine ki tūlanga na, e msalo. Ia o le ofisili tūtino lea na ia pista ma, so tai foi mari o ainga i fiti. Ia on whamautu mai leo maenga lea, e te Samoai tuna vai. O lere take le sa tau fufu e so e lua loka. le lus ku batu kafe e fele mako worst scenario ideal ya valore ne hoye uochi le ya mako ese dia e vere de se me ave fama mal que ele was supposed to do as fast as possible. Worst scenario era successful. Ele mesmo. Nena maku protection 2025. So are you saying you're happy with the outcome of also here even though Cape Lana or Como, you know? No, I mean, if you have a plan to target 28,000 up to 30,000, now you have figures here. I happy back in 1992. Five mark. This is just over here. I say, but I go in and I really yo. Why I second dose. The second dose, I can't wear it. In fact, if you don't if I can, I think I don't go, I will celebrate me. But just rejection. I hope you see a second dose. Ako ba mama do second dose? No, 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 sili ko nga by the end of November, they may have we mo mai ku kaya fa ni ka mo. Ole babae na ya na ngale
pene kui kami me sua sufitu o yena se di fa pera bukai ta woia wa pe von sa ma tu la sa ele ne fa si dia si sin nei fique so le so ma na ya 20,009 sui va Philip sa la bon fi ya o se numero tele in 2 days ya o se numero tele ele pa ai ya e pe yo le ngana foi ele ya chiva wa le o iba su to te si ma to ya a le ai semana ya o le iba su iba presene ro no ping ya to yo no presene le ka ke mo be first dose ya le fast food no te si ma le o presene ya a como ka ku alma en le ile aso to su no ve ma fa solo ko ya fa ka ko fia ve a chiva iba presene yo herd immunity o na le se ki herd immunity ya pe ni si mai ya se ya to ya pero tu le te fu fa mo va after tele o te loi fa fo mai sa mo ma si tanto tu ya e fa after ya tu le fa sa la u to on sa ya e tele a vai pa no le tu mai tu se le tu sa to na ko ai ya de fo sa mo min sta ya o ka ko au tanto fa ko le fa lo ile tu ya tanto na lu no fa tino e mi se ni tu higa ya mana gue mau ya mana tu fa fo mai tu ya ana lele tu ele ana ya tu fa mo ba yeso ma sa pati le sa ya ya fo ile tu e fo ma mo to e after fo ile on sa mai per ta poi mai tanto felo e per ya an famiglia le tu e fa so ne fa so fo allora